پێلەکە نوژ کوچبەریێ ji xelkê Ezazê û herê min derdorî ber vî Efrînê tên. Çend rojin welatiyên Bakurî Helebê yên ku ji ber şer ji gundewarin xwe lê kampên penaberan li Ezazê li ser sînorê Tirkiyeyê bi cih dibûn. Ji ber hatina Daişê careke din koçber dibin û ber vî Efrînê tên. كنا بدير اسماعيل وطلعنا متضرب. ام لدرجة ملبون و ام جبر شر رافيان ام چونا كامبا عزازي دما لورجي الشربو ام جور رافيان في كامبي لدر دورا عفرينه لورجي نكون هنا و نتشتك ما بيويستي بهر تشتي هيا خوشكامن نخوشه و من درمان نينا. Jiyana welatiyan di kampa rûbar da gelekî dijwar e û derfetên kampê û rêveberiya Efrînê têra wan nakin. Têve gotin ku germa havînê gelek nexweşî bixaretîne. Ji ber wê yekê penaber dixwazin vegerin malên xwe yan jî vegerin kampin din. ام جی شیخ عیسی کوچ بون بو کامپا سجو ده انجام شر ده ام هاتن عفرینی ام نچار بون وگرن جهه خالور لور خدمت جور باشترن ام وگرن ور شر هبه نبه ام نزانن خوازی ام وگرن شیخ عیسی او بکیمانی جهواره میه Pêla koçberiyê da li dema dawî rêveberiya xaser li Efrînê banga hawarçûnê li desteyên mafê mirovan kirin ji bo ku alîkariya penaberên kampa rûbar bikin. Lê li gorî desteya karûbarê civakî heya niha tu bersiv ji wan re nehatine. Ew li gorî derfetên herêmê xizmetî penaberan dikin. Carde nizûhek şevî berî vê sêr çar roja جاري عزازي و جا قنبا سجا و نور و حرمين والقطري نتيجة كتنة داعش دهندر بي قنبنا دا ملت مجبور بي بري خبدي عفريني يعني دهو تقريبا هجمار جيشت نزيكي 150 والبتي نها جيشتن قنبا روبار لو داري دا نها مبجي کرنه لی پر زحمتی ام جیان دکم براستی اف 3 سال نه دندر به قوم پیدا هجای گوتنیه پیلا کوچبریه حیان ها بردوامه و هجمار پنابران روزانه زیده تر دبه هر وها روشا کامپی دجوارتر دبه امین مستو دنگ امریکا عفرین